Acara ini disponsori oleh Pemirsa Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Pacang Nincapang Panureksan, Adolan Sampi Ring Pasar Hewan Beringkit Menguitani. Paiketan Dani sampun nyagayang tim, sane Pacang nureksain penglimbakang sampi irike, ritat kala transaksi ternak sampi, sane Pacang kebungkah ring tanggal kutus Oktober. Dirut Prumda Pasar Mangu Giri Sedana Made Sukantra Mausang panureksan panglimbakan sampi sayan katincapang wantah mata tujuan untuk nambakin panglalah penyakit mulut dan kuku PMK. Karencanayang ring tanggal kutus Oktober sani jagirau Pasar Hewan Beringkit kabungkah. Gala kabungkah wantah rahina redite miwah Buddha dibuka sani ngawinang pasar kabungkah dados nyane tanggal siye sapisanan panincapan panureksan sampirike sampun memargi. Made Sukantra matutang yening penutupan transaksi adolan sampi ring pasar hewan beringkit ngawinang Prumda Pasar Mangu Giri Sedana mamocol. Nanging paiketan dane sampun sumeken antuk anutin pewarah saking pemerintah. Sadurungnya nih Wakil Bupati Badung Iketut Suiasa Mausang melarapan kabungkahnya nih malih pasar hewan beringkit mejanten sida mawasana becik majeng baga ekonomi krame. Lianan punika selehin saking kautaman pasar hewan sanenanin kaon taler kekan tenang pacang sayan limbak. Manut dane ring sajeroning pangupaya nambakin tur nureksain ternak sanewenten ring pasar hewan beringkit paiketan dane sampun maut sahe tur meprekanti sareng baga keamanan. Sadurung kabungkah pasar hewan patut kasemprot disinfektan, raris risampun matutup kelanturang antuk nyemprot biosecurity. Ternak miwah pelinggihan irike taler patut kasemprot disinfektan, tur ternak sanika adol irike sampun poli vaksinasi ka pertama, saha kejangkepin surat keterangan kesehatan hewan. SKKH saking Dinas Sani Paiketan ring Kabupaten Suang-Suang Sejebak Bali taler surat SKKH saking provinsi antuk lalu lintas hewan nuju dure daerah Bali utawi pulau saha kepatutang ngejangkepin surat keterangan asal hewan. Asapunika taler pasar hewan patut niaga yang posko angge ngelaksanayang testing tur sesele. Kaptiang Dinas Pertanian dan Pangan Badung miwah Dinas Peternakan Provinsi Bali Presiden nyiagayang petugas antuk ngemargiang testing rumah ngwantu krama molihang SKKH antar pulau. Parwata Bali Pos Nguningayang.